أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك أن تجعل علمنا حجة لنا لا علينا، ونسألك اللهم أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. يتي الله سبحانه وتعالى الله جوميراwo mawɗo tedduɗo towɗo seniɗo joyiɗo yettore nden fof hana ɗo yettede. eɗen jarnamo weltanomo e dow nemaji makko e moƴƴereji makko e ɓure makko e yurmede makko ko hokki en. eɗen seedo ko kanko tun Allah woni ko hana rewede ka gonga. o ala hawtidaɗo, o ala sendode teɗo, mo hana wotinɗinede e dewal ngal wano o hanira noon wotinɗinirede, ma wano o wotiɗiri noon e jeyal ngal e taggugol ngol e newugol tagore nden, wano o wotiɗiri noon e inɗe makko ɗen e sifaji makko ɗin fof. eɗen seedo wonde Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo Allah, nulaɗo makko, suɓaɗo ɓurna, yiɗaɗo hoola, teddina, nulira gonga, nulira saabu yurmede wonande tagore nden. en seedanomo yettingol nulal ngal, totta hoolare nden, laaɓana mofte ɗen. ɗen toro Allah yo juulu e makko, juula e ɓengure makko nen fof, e sahaba ɓen fof, juula e kala iwtirɗo ɓaawo maɓɓe, jokki batteji maɓɓe ɗin, ñentiniɓe e sunna maɓɓe on ha ñalande dargal. Allahumma amin. musidɓe tedduɓe, haray ɗen jokkito dars meɗen on ka tafsir e ngol cortewol ɗo o suratu Ali Imran. aya jeɗen hino darnuno en, soggande nden hino jofanno en e fewndo ka konguɗi yahud wonano e fillede. ɗin ɗi filla konguɗi bonɗi, ɗi fillora sabu hollugol ha honto yahud yawi Allah, ha honto ɓe boninede e Allah, ha honto ɓe ɓugi nema mo Allah subhanahu wa ta'ala okki ɓe on, ha honto ɓe ruttiri on nema yeddugol Allah e ɓeydugol ƴaggugol e hewre dina Allah kan. Allah subhanahu wa ta'ala on watti ɗon hollugol e wondema haray maydenen ko ɗum woni laawol goto kala e meɗen, mo be e meɗen meeɗayde. haray noon wona ɗum ɗon woni ko himmi kon ko honɗum wonoyta yeeso ton. mo be e meɗen ko jonni to e teɗo joddi kuuɗe muɗum ha timma hara ɗum tanaka. Allah holli wondema kala wono on dandaɗo yiite ngen o naada aljanna on, haray on ɗo woni fooluɗo on. o fanɗinani en fiiɗan gurɗan aduna, fiwota en tuugo e majjan, fiwota en ƴettu doole meɗen e ko wawuɗen fof, e haqqille meɗen fof, e faaleji men fof waɗen e ɗan. o wi en ɗan gurɗan aduna ɗan wona hay e hunde, si wona hoɗo, si wona dakamme. on dakamme ɗon kadi ko dakamme hoɗo, dakamme janfotoɗo. koya mettuɗo tawa no weli, si woni ɗon gokkunni hara taƴilan ni aduna on kono woniri. sa jonnama ko woni hoore makko kon fof weli e foti ko gokkunni wonɗa e dakmitade, mayde hari taƴi, ƴettima naɓi, acciɗo aduna on no continue, iwi e juuɗe ma, yaha e juuɗe goɗɗo go kadi. ɗe ayeje ɗo ko arɗe ɓaawo ghazwat Uhud jantede. ghazwat Uhud jantama, feññinama alhaali jama on e muɗum. jama on feññi ton fecce tati. feccere goo, laaɓuɓe gomɗinal, tiiɗuɓe finde, daruduɓe e nulaɗo Allah on sallallahu alayhi wa sallam. ka weli wo, ka wuli ɗon wo. fedde goo gomɗinɓe Allah, kono Allah jarribori ɓe sabu yoga e bakkatoji maɓɓe. wano wiri noon innama stazallahum cheitanu bi badi ma kasabu. Allah jarribori ɓe sabu yoga e faggitanɗe maɓɓe fi laɓɓingolɓe e ɗen ka aduna ɗo. koye ɓen jeyano yedduɓe nulaɗo ɓen sallallahu alaihi wasallam ka tippagol ka fello e dogguno ɓen ɓay nani wondema nulaɗo sa sallam warama ɓe acciti hare ɗen. ndeya fedde ko heferaɓe
ɓorniɓe coñci julɓe wonde julɓe ɓen feññimɓe gomɗinal suuɗi keferan kaako ko ɗoni nafegi ɓen ɓeɗo kadi konnguɗi goto kala e maɓɓe janta ɓeya konnguɗi muɗum janta ɗin konnguɗi moƴƴi nde ɓe wiyano awa ɓeyede moɓe keno artan dew ɓe wi honnu allah wi fa zadahum imana wa qalu hasbuna llahu wa ni'mal wakil ɓe rutti allah ɓe woli konnguɗi moƴƴi ɓe feñ gomɗinal maɓɓe ngal feeñi ka konnguɗi maɓɓe wono feeñir noon ka kuuɗe maɓɓe amma ɓeeɗa ko wonɓe e ɓari ndaade no laaɗo holla feere nden ko feere bonde num kamɓe ɓe jaɓanaka hana noon ka yaheede hara hiɓe marno feere ɓe yahatano sifa ɗi konnguɗi ɗo woni ko jole maɓɓe ɓay joni noon ko feññingol alhaali mo bee e hino yahudu no wonde maɓɓe madina ɗon allah hikki ɗon ɗi konnguɗi yahudu ɗo feññingol kamɓe kadi ko honɗum woni woleteɗi maɓɓe ɗin yoga e ɗum janta ɗon e ɗi konnguɗi noon ɗi nafigiɓɓe wolata ɗi yahudu wolata ɗi mushrikina en arnoɓe haɓugol nulaɗo sallah sallam e sahaba ɓe wolata ɗi heewa wonugol welayɗi en enen gomɗinɓe allah ɓen watti ɗum ohud ɗon jarrabu en janno heɓino heɓi barminaɓe heɓi waraɓe e fitna on o tiiɗi moƴƴa ɗum ɗon hino batte muɗum hino e ɓerɗe ɗen e watti noon alhaaliji heɓayɗi neɗɗo e nder gurdam makko ɗan allah ɓayde tun o holliɗo wondema dandaɗo yiite ngen naada aljannan ko woni foluɗo on ko ma o holla en andi gollen ma andinti gollen ko laawi honɗi rewete yanate aljanna no jeeya e ɗin muññagol yondino fi allah e dendanagal jarrabuye ko allah jarribori ɗum ko ɗum allah watti ɗo humpitugol en hollita en wondema dey jarrabuye on en daɗatamo ko ma heɓen hen ko ɗuuɗama fanɗa kono ko ma heɓen allah wi latublawunna laamu on kolil qasam laamu latublawunna on laamu udditiraɗo ɗon ko laamu wondirɗo nuunu on ko nuunu tawkid nuunu tentinirɗo konngol wonagol e wolede gol no way wasi ko woni arde ko waɗanama wondoje ɗiɗi sabu nuunu tawkid ɗon fayda ko lonto wondore ka tentingol allah wi wallahi ko on jarribeteɓe ko ma jarribe ɗo fi amwalikum ka won ka jawle moɗon ko ma jarribe ɗon ka jawle moɗon wa anfusikum e ka wonkiji moɗon wala tasma'unna o filliti wondore men e noone tentingol ngol o wi wallahi on nanay kadi min alladina utul kitaba immorde e ɓen okkaɓe deftere nden min qablikum ko atti on yahude nasara wa min alladina ashraku kañum e immorde ɓen shirkamɓe allah ɓen yeddirɓe allah waɗangolmo e yerujo fotoro sendode teɗo ka dewal allah wi ɗum ɗo ko ma heɓa on jarribeede ka jawle jarribe ka wonkiji e nanugol ko mettata ɗum immorde e ɓe okkaɓe defte ko atti en kañum e sirkoɓe ɓen honnumo wi en nanay o wi adan kathira lorra ɗuɗuɗo adan lorra kathiran ɗuɗuɗo e allah wi lorra kan hino ɗuuɗi fi hollugollen awayo en eɓɓindo ko eɓɓindorten kon koko lekki ki o waɗani en ɗo kin ya anduɓe ɗo wona ɓe yiɓɓe ma ni mo wona giɗo ma ko lorra ma tuma waɗata hay o rewi yeeso ma o feƴƴi kono lorrirte o rewrata no andiri a yiɗa yirugol mo e alhaali koyon alhaali o feƴƴirta nafere si o woli konngol nafere si o waɗi kuuɗe ayon ko holluɗo wondema jarraboyo o wopatama yo neɗɗanki a jarribete ka jawti ma jarribede ka jawti ko ɗuytorede ndi ujjede jattede sumirede ɗuytogol ko heɓata kon ayni ɗuytagol marché ɗen e ko nantata e muɗum ɗum noon fof ko noon e jarribede e jawdi mum hino e muɗum kadi dépense ji ɗin ɗum kadi ko jarrabuye ɓen guri maɗa ɓen sonnaɓe maɗa ɓen ɓiɓɓe maɗa ɓen
e mawɓe maɗa ɓen e enɗam maɗan ɓeɗo fof no waɗɗima waɗangol mo ɓen e kawtal ngal e yimɓe miskinaɓɓen ɓeɗo fof ko ɓe hanuɗa waɗande mo ɓe embere ko hani heɓude kon ɗum noon kadi ko jarraboye yani kala ko fawa ɗen e golle ko jarraboye allah darndor en yani allah ko fawirta ɗum e meɗen ko darda golle ittiri ɗoftare meɗen nden idan jarraboye on ka jawdi no mofti none on ɗiɗino ka waɗɗinaɗi e hoorema telemma ka jawdima e ka perduruji yanayi ɗi e maɗa telemma ka jawdima wonkiji ɗin kadi jarraboyoji muɗum ɗin ko nawnugol ma nawnirede ma ɗum barmugol ma barmirede ma mayde nden ma ɗum mayrede woni ko ɓiɗɗo woni ko mawɓe ɓen woni ko sonna ɓen woni ko weltiɓe ɓen woni ko karamokoɓe ɓen woni ko huwwodiraɓe ɓen ɓeɗo fof mo allah ƴettite ɓeɗo fof ɗum ɗon yani heɓinte goɗɗum e ɓernde maɗa nden suno a sunoto ɓe onone ko jantiɗen ɗo fof ɗum ɗon fof ko jarraboyeji heɓay ɗin wono allah wiiri noon ka suratul baqara wala nabluwannakum bi shay'in min alkhawfi walju'i wa naqsin min alamwali wal anfusi walthamarat o wi min jarriboray on seeɗa immorde kulol e heege e ɗuytorede dinɗe e ɗuytorede wonkiji e jawle o aya ɗo no waywa on toon ko ma jarraboyo mo waɗa ayaje ɓuyno tindini ɗum ɗo noon o ɓeyditani en ɗo konnguɗi bonɗi naneten ɗin e juuɗe ayɓe ɓen ɗi konnguɗi ɗi sahaba ɓe naneno rafiqiɓe nowola ɗum no musaynoɓe no mettaynoɓe moƴƴat no sengeynoɓe moƴƴat e konnguɗi ɗi ɓe nanayno yahudu no woola woni koye hoore allah woni koye hoore nulaɗo allah sallallahu alih w sallam woni koye sonnaɓe nulaɗo ɓen woni koye umum gomɗinɓe allah ɓen sahaba ɓen worɓe maɓɓe e sonnaɓe maɓɓe ɗum no mettayno ko ɗum allah wi ɗum adan kathira ɓe nanayno ɗum e nafiqiɓe ɓe nanayno ɗum e mushrikina en ɓe nanayno ɗum e yahud allah wi wa in tasbiru si woni on muññike wa tattaqu on huuli allah fa inna dhalika haray tabiti wondemano ɗum min azmi l umuri ko jeeya ɗum e pellital fiyakuji yani ko jeeya ɗum e fiyakuji tiiɗuɗi alhaaliji mawnuɗi wonduɗi e pellital ñinnayɗi neɗɗo on hara walla mo e hiwa mo e mortagol oño e dina allah kan muñal ngal e kulol allah ngol so woni a siforali muñal a siforali kulol allah wowluɗoma konngol wo a rutta e sifa noon no jeeya e ellaji i woɓɓe faggitoto hay fewndo meɗen ɗo ni chrétien ɓen si ɓe wowli e nulaɗo sa sallam woɓɓe wowla e isa alayhisalam koko faljere molnade noon isa ko nulaɗo allah ko annabajo allah mo hanuɗen gomɗinde teddinde ko woni iwtirta ɓawo sharia makko en jokkata deftere nde allah tippinone e makko kono ko hanaɗo teddinede hanaɗo gomɗinede ko tabintanede nulal ngal e annabako ngu idan sifa ɗin ɗon ellaji so a wattana lila a nana yahude no wola tum wola e moussa alayhisalam ɗum noon fof ko ellaji noon ɗum noon ko defata ɗum julɗo ko angal muñal ngal e angal kulol allah ngol e majjere nden kadi angal andugol wondema ɓen ko annabaɓe ma noon ko ɗum allah wi wa in tasbiru si on muññike wa tattaqu on huuli allah haray ɗum ɗon waɗugol ɗon ɗum ko e pellital fiyakuji woni ko jeeya fi mushrikinajo yennima an a hana yennude fi yahudijo yennima an a hana yennude e ko nantita sifa ɗin jikkuji bonɗi naya tewto jikku makko bonɗon an kadi wawa makko ɗum ɗon fof ko wallata neɗɗon ha o wopa ɗum ɗon ko muñal ngal e kulol allah ngol nde tawno noon sa sifori noon hara inchallah a woni hiwaɗo renaɗo woɗɗitiɗo o ñaare allah wi ɗum ɗon ko e pellital fiyakuji koye alhaaliji ñiiɓuɗi alhaaliji tabutuɗi ɗin woni ko jeeya wa id akhada allahu anditi janto wa id ko firete ɗum andutugol ko jantagol ka wonkimo ɗum jantora ɗengal ngal jantituma nde allah ƴettuno mithaqa ahdi alladina ɓen utul kitaba okkaɓe defte ɓen honɗum wonno ndin ahdi
latubayyinunnahu on feññinay ɗum ɗo kadi ɓe tentinirana ɓe ƴettirana aadinin e hoore wondugol e tentingol latubayyinunnahu wono allah wiri noon wa id akhada allahu mithaqa annabiyina lama atatukum min kitabin wa hikmatin thumma jaakum rasulun musaddiqun lima maakum latu'minunna bihi allamul muwatta lilqasam wa nun tawkid aya on ko hunde wotere woni yewtude ɗon ko ahdi ƴettandi e annaba ɓen ɗo ko ahdi ƴettandi e iwitirɓe ɓaawo maɓɓe ɓen noon ko e ɗenɗe annabaɓe woni ko ƴettana ahdi ni wona kamɓe yahud ma nasara allah yewtudi e muɗum koye annaba e maɓɓen allah ƴetti ahdi ɗin ƴettude e maɓɓe ɗon ƴettugol ɓen ɗon ahdi nin ko ƴettugol ahdi wonande mofte maɓɓe ɗen allah wi o ƴettude e maɓɓe ahdi ko ma ɓe feññina e diina allah kan deftere makko nden ma ɓe feññina nde woɓɓe waɗi damir on ɗo wonande nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam ko ma feññino fi nulaaɗo alayhi salatu wassalam waɗugol noon e damir on e deftere nden wonande yahud e tawrata on wonande nasara injil on ko ɗon ɓuri yani ɓuri hawrude e sawawa sabu ɗon no mofti nulaaɗo sa sallam no mofti sharia l'islam o no mofti kala ko woni nder ton ko allah yamiriɓe ɓe feññi sharia makko ko waɗi nder ton kon on feññinayi diina makko kan linnasi wonande yimɓe ɓen wala taktumunahu on suuɗataka o tentiniri feññingol ngol haɗugol ɓe suuɗugol yonino tun on feññinayi kono o wi o ƴettudano kadi ahdi on suuɗata honnum ɓe jogori ɗin ahdi ɗon allah wi fanabaduhu tongali hay seeɗa ɓe bugi ɗum ndin ahdi honnum holli tongano fawu on o fawu ɗo ko fawu taqib ɗum ko hollata wondema konko wona jantede ɗon e ko hikkodiri ɓawa muɗum ko naako accirno hay e seeɗa fanabaduhu ɓe bugi ndin ahdi to wara'a duhurihim ɓaawa ɓabbe maɓɓe ɗen nabada ɓe mana taraha ko bugagol ɗo ko isti'ara bugagol ko e piiji ɗin ko e yani piiji ɗin ɗum yani wonata alal haqiqa nona noon isti'ara tan e yani ma'nawiyan goɗo solnima konngol a foygintini fi maggol a yawitikingol ɗum no wiye bugitagol mi wolanimo ɗum o bugi ɗum to kon komi wooli yani o darali o wattalila e muɗum o waɗali komi wimo kon hay o heeɗa kilan ha mi keni wolude idan ɓe bugi kon ko ɓe ahode allah ɓaawo maɓɓe nde tawno hunde hittinande fi muɗum weltorande nden ko yeeso wattirte bake ɓannite holli ɗo wondema ko hittinaka fi mum kon ɗum ko pottinte ɗum imma pottina ɗum tigi ma pottitoɗa ɗum tigi kono a pottodiray e muɗum balca heeɓi feere a ƴettay ɗum bugoɗa a bugorta kadi yeeso ɓay haray ko to fokkitirɗa a yiye fayin ko ɓaawo bugorta woni allah subahana taala o misiri alhaali maɓɓe on e yejjinkinnagol e accutugol e salagol hundugol ahdi ndi o ahudi e maɓɓe ni haɗali ɗon o wi washtaraw bihi ɓe wattitiri ɗum ɓe sooditiri ɗum thamanan coggu qalilan fanɗungu ɓe sooditiri ɗum coggu fanɗungu allah ŋiñiriɓe ɗo sooditirgol ahdi makko ni yani wattitirgol ndi coggu fanɗungu honɗoni ngun coggu ko aduna on weli e foti laamu e jaahu e teddungal na innugol ko ɓe ŋiña ko ƴettugol seeɗa fi wattutugol ahdi allah ndin na seeɗa hay jonnaɗa aduna o fof fiya suɓu ñawore allah ma fiya sala wolugol gonga hara ko woni aduna ko fof e jawdi jonnaɗa ko gol gelni so ɗum eɓɓidirama e ko yowdiri kon e dargal e ñaɗɗanno aljanna o ko ɗum allah wi wama matau lhayati dunia wama lhayatu dunia fi l'akhira wama matau lhayati dunia fi l'akhirati illa qalil ayaji buyno ari jantiɗe wondema dakam ɓe gurdan aduna o fof si eɓɓidirama e ko e weeli e foti on ko aljanna tawi ko gol gelni hay eɓɓotako hay yiyotako si ɓannidirama idan ko ɗum woni ko ɓe ŋiññira ɗo yahud ɓay allah subahana taala o okkiɓe kon o yiɓe awa feññine laɓɓina noon jama on hara on suuɗali ɓe sali ɗum fiyon num ɓe salori ɗum fisi jama on ɓe andiniɓe ɓe jangi ɓe faami ɓe wataɓe maccinɗinde neɗɗo si jangi o faami e ko sa yiɗimo e karam ko makko o anday o faami
ɓa ko yergo karam kojo on teddinte ko mo teddintama kono so woni o famali so wattanayila o jogoto karama ko makko on fayda wa reweteɗo makko on hara mo teddini mo ha yawti keerol feƴƴintini ko ɗum yahud jaɓatano jannugol yimɓe ɓe na kamɓe yahud na hedtiɓɓe ɓe wolantaɓe suuɗano piiji ɗin fiyo ɓeɗo heddo wonugol baccuɓe maɓɓe ɓiggana ɓe ɗatana ɓe ɓe suɓi ngal teddungal ɗon eɗen jawle ko ɓe heɓeta addanteno e muɗum neldariji e geɓe e ko nantata e muɗum ko ɗoni muñ coggu fanɗo ngu ngo Allah woni jantade ɗo ɓe wattitiri ɗum ɗon e feññingol ko Allah ahode maɓɓe koye ɓe feññi ko ɗum woni ngal soodigal ngal ɓe waɗi ɗon ɓe suɓi ndin jawdi aduna ɗon on teddungal aduna ɗon ko lannata joni e hoore ahdi Allah ndin ka ƴettuɗa goɗɗum coggu goɗɗum wo hara woni soodugol e yeeyugol Allah wi fa bisa ma yashtarun awa boni konko ɓe soodayno konko ɓe wattitir ɗon ngu ngeygu ɗon woni ngeygu bongu on tono ko ɓe heɓi nder toon si woni hiɓe yiɓe toni ke woni tono bongo golle bonɗe waɗi ɗon la tahsabanna wota sikku dey ko satti wo alladina ɓen yafrahuna ɓe hino weltora bima ataw konko ɓe jonni konko ɓe golli konko ɓe waɗi wa yuhibbuna hiɓe yiɗa kadi an yuhmadu nde ɓe weltante nde ɓe jarnete ɓe yette bima lam yafalu e hunde nde ɓe waɗa Allah fuɗɗiti haɗore men o wi fala tahsabannahum wota sikkuɓe dey ko satti wo ko satti tatanƴino wonande ɓe bimafasatin ko ɓe daɗuɓe min al adabi lette ɗen ɓe fi ɓe daɗiɗo hande ɓe surrama yani alhaali maɓɓe on surrama ɓe wirtaka ɓe weltanama ka sikku ɓe daɗi ka haqiqa ɓe daɗali istidraj poɗugol ɓe ɓe waɗa bone Allah accana ɓe ɗon sela ɗon surrana ɓe ɗon ɓe sikka Allah no yiɗi ɓe fiyo ɓe jokku waɗugol ɗum ɗon hono Allah wiri noon innama yuridu llahu alla yajala lahum haddan fi l akhira pour Allah fandaniɓe ko istidraji poɗugol ɓe ɓe faggito boneji o tertanoɓe ɗon ɓe ɓeyda faggitagol ɗon fiyo ɓe gayni ko wiyete moƴƴere kon ka aduna ɗo har so ɓe ñande dargal koko Allah hombiri ayan kon habbiɓe o wi wala hombino wodani ɓe adabu lette alimun musuɗe o aya ɗo ibne abbas radiallahu anhuma e karamo koɓe goo ɓe wi o aya ɗo koye yahud woni ko tippina fi mum yani ko kamɓe woni ko wona e sifede ɗo ɗulle ko honɗum woni sabu mum nulaɗo sallallahu alih w sallam landino yahud piiji yahud feni ɓe wolannoaɗo fenane ko ɓe andira kon won abdoulah bin salam sifore ɓe no o wi yahud qawmum boht ko yimɓe fenoɓe on noon koye maɓɓe o jeeya ibnu salam radiallahu anhu kanko gomɗinno gomɗina laaɓugal ɓe fenani nulaɗo sa sallam nulaɗo holli yani holli jaɓugol ko ɓe woli kon e weltaniɓe jarniɓe ɓe yalti ka nulaɗo hiɓe welti ɓe weltori nen fenana ga ɓe waɗi ɗon waɗa bone ha gayna taw kan no weltori ɗum ɓe weltori ɗen golle maɓɓe ɗe ɓe waɗi ɗon e ko nulaɗo sallah sallam jarniɓe kon ɓe wayi hande kadi yani woni e maɓɓe wasi ɓe moƴƴiki e nulaɗo yani ɓe heeɓi jungo ka nulaɗo sallah sallam yani nulaɗo jarnayɓe weltantoɓe aya on ari wigolɓe wota hollugo wonde ɓe taɓe sikku dey e wondema ɓe hisi ɓe daɗi ɓayɗo o ɓe hisi aduna ɗo ɓe accanama ɗon surrama ɗon ayon no firri noon fof ɓila ardiɗi no ari wano woɓɓe no jangi ɗo fala yahsibunnahum wota ɓe sikkuɓe dey yani wota gomniɓe ɓen sikkuɓe wonde hara damir on no tugga e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam e o kalima ɗo tahsabu ɓurano fof sin makko on no janga bil fath no janga bil kasre kaw ari o woɓɓe jangimo bil kasri woɓɓe jangimo bil fath wono ɗe ƴiye ɗo ɗiɗi woɓɓe no jangi bitta woɓɓe jangi bil ya ƴiyal ɗibbal ngal bawo makko on no janga bil damma no janga bil fatha
ɗiɗo fuu manaji ɗin ko gootum serta ko wonde no fewtina e nulaaɗo wonde no fewtina e an wonɗo heɗade on wonde no fewtina e gomɗinɓe ɓen umuman. Ibn Abbas fillingol kolngol ɗo o wi aya on koye yahudu on ko tippi saɓuɗe golle maɓɓe ɗon. Woɓɓe wi ko e yahudu woni ko aya on tippi sabu ko ɓe suuɗayno kon jama on sharia Allah on ɓe feŋŋinana ɓe goɗɗungo fenade e ɓen ƴetta ɗum hoolo lutta e weltanagol ɓe jarnaɓe ɓe wayi wa ñawliɓe ɓe ko ma ɓe yoɓa ɗum tuma wo ko karamukoɓe ni ko yimɓe Allah ko yimɓe defte ɓe woni e weltorgol nden fenade nde ɓe feŋŋinayi ɗon tagore Allah nden hiɓe habbiti weltanede kadi e hoore ɗum. Golɗo konngol Ibn Abbas gol ko gootum ko serti ko honɗum woni ko ɓe waɗi maako e hombo woni kaɓe feni ɗa ko e jama on ɗa ko e nulaaɗo sallallahu alaihi wa sallam. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu e woɓɓe goo ɓe wonamo ɓe wi aya on ko nafiki ɓe woni sifade. Nafiki ɓen si jihadi hewtino nulaaɗo noddi ɓe yiltotono ɓe salo yahude ɓe suuɗo ɓe molto jihad on si yahama artama ko gottale piiji ɗiɗi imma polgal ma ɗum foolede. Si woni nulaaɗo sa sallam ɓe fooloyi si ɓe hewti nafiki ɓen ara adda adarji mum ɗi gantoji muɗum ɓe hano ɓen nulaaɗo hayno men yaha hari telen ɗa tamaroje ɗe gayni ɓenduɗe si ɓe gaccitino ɗum ɗo en arda hare fo boni dammi ɗin no fewdori ni no hallandino moɓitede no sifa ɗin kon guri shagalatna amwaluna wa ahluna fastahfir lana. ɓe feŋŋina nulaaɗo noon e gantoji ɗi fof nulaaɗo sa sallam ɓe maka awa ɓe jaɓana ɓe ganta ko ɓe addi kon. So yi ɗon ɓe jaɓani ɓe ganta kon ɓe weltora noon ɗum nden fenade nde ɓe addi ɗon yiltagol ngol ka jihadi e fenade nde ɓe wallinan nden nulaaɗo sa sallam ɓe weltora ɗum ɓe habbito noon hande kadi weltanede c'est à dire si woni ko polgal ɓe holla weltorgol polgal ngal. Si ɗum ɗo waɗi ɓe habbo noon weltanede wiyede e ɓe wel ko enen fof eni kamɓe kadi hiɓe hukum yahuɓe jihad ɗum par ce que ɓe weltori polgal ngal ko ganto wonno ko ɓe mari ɓe weltora fenade maɓɓe nden yiltagol ɓe ka jihadi ɓe habbito weltanede saabu kadi nden fenade nde ɓe waɗi ɗon. Si woni ko foolede ka ɓerɗe maɓɓe haray ɓe welti ko nulaaɗo sa sallam fooloya kon kono ka kene ɓe feŋŋina suno ɓe feŋŋina ande ɓe muññintina ɓe yimɓe muɗum waroya ɓe muññintina barminaɓe ɓen ɓaawo ɓe addugol gantoji fenadeji ɗin ɓe weltora nden fenade nde ɓe addi ɗon ɓe yilto ɓe habbito weltanede saabu ɓe kontete wondude julɓe ɓen fof ɓa sunu ngo woni sunu maɓɓe ɓe fof ko noon nafiki ɓen sifori. Allah wi wa inna minkum laman la yubatti anna hino e moɗon ɓenne kene kennotoɓe nennotoɓe molto yilto yahataga jihad. Fa in asabatkum musibatun si heɓoyi on masibo foolede ka hare qala o wiya qad an'ama Allahu alayya he Allah moƴƴike am id lam akum ma'ahum shahida ɓay tun o tawna Allah en ɗo andi si wiyano ko toon maawi yeyno andino gas hattira lan ko toon bono yeyno alhamdulillah Allah moƴƴike am ko yiltimmi. Allah wi wala in asabakum fadlun min Allahi si woni heeɓi on ɓural Allah foolinoyi on fooli ay ɓe on artidi e polgal e jawle ɓe darano fi jawdi nin ɓe wiya ka allam nakum ma'akum wala in asabakum fadlun min Allah la yaqulanna ka allam takum baynana wa baynakum wa bayna mawadda ay wiya weldigal ala no hakkunde men gaynayna enen wondi aynayna enen on o wona noon e yelagol ya laytani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima e hana ni Allah hana gonno e ɓe o wona e sunagol hayno o yaha koni ɓe siforno ɗum noon kaner wonki makko amma talemma nulaaɗo sa sallam e sahabaɓe ɓe ara ɓe adda gantoji façon o fof kala koɓe tañƴini si ɓe hooli fenade ɗum ɓe jaɓanta ɓe adda ɓe wallinan ɗon ɓe weltora ɗen golle maɓɓe ɗon ɓe habbo weltanede tawnede e jama julɓe ɓen ko en fof fooloyi yahuɓe ɓen e wollutuɓe ga ɓe gantoji joɗɗintini ga kono no duwanade men no torade Allah fiyo men fooloy ko en fof meɗen fooli. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu e woɓɓe goo jantigol kolngol ɗo konguɗi ɗin ko alhaali goto wona e jantede kono alhaali on o wallida e façon yimɓe sertuɓe taban
waɗa ibnu kathir wiiri noon luutodiral ala e majji aya on no mofti alhaali yahudu on eɗen kuuɗe maɓɓe ɗon no mofti alhaali nafiŋiɓe eɗen kuuɗe maɓɓe ɗon hino mofti kala waɗuɗo sifa ɗen golle ɗe ɓen ɗo waɗi ɗon huulugol fenande fiyo heɓu ma fiyo daɗu wonta kadi hino habbiti noon yo weltane ɗon fi konko wooli ɗon yani yo weltorane hunde nde waɗa ɗum ɗo fof ko jikkuji bonɗi jikkuji nafiqiɓe jikkuji yahudi neɗɗo hani woɗɗitade kala o siforɗo ɗum ɗon hara yo andu o sifori yoga e jikkuji nafiqiɓen e jikkuji e yahudi hay noon lette no kambiranaɗen golle ɗon neɗɗon koye wattoyla ko ɗum allah wi wota sikkude ɓe wonde makko ɓe daɗuɓe lette ɗen o wi walahum adabun alim hino wodani ɓe lette musuɗe walillahi ko allah wodani ko allah jeyi mulku samawati laamu kammuli ɗin wal ardi e leydi ndin e kala ko woni e hoore majji kala ko woni e nder majji kala ko woni hakkunde majji ko allah subahana taala woni ko laami ɗum ɗon fof kanko woni ko jeyi ɗum ɗon fof o fewjay e muɗum ko o faala wallahu allah ala kulli shay'in e dow kala hunde qadirun ko o hattanɗo ko o wawɗo kala hunde allah subahana taala hino wawi nde lutti tun si himo yiɗi waɗugol nde ka o yiɗande waɗude inna fi halqi samawati tabiti hino e taguɗi kammuli wal ardi e leydi ndi wa ihtilafi lleyli e luutodirgol jemma on wannahari e ñalorma on la ayatin wallahi ayeje mandeji li ulil albab wonande jomiraɓe haqqillaji o aya ɗo haka cortewol ngol joofoyi ɗon ayaji 10 ɗeɗo nulaɗo sallallahu alih w sallam laatino hino janga ɗe si immike jemma e naafugol oɗeɓe udditirayno alhaali on ibne abbas radiallahu anhuma o wi ñande goo o waluno ka e nen makko to sokoma nen makko mawɗo haala makko ɗum ko maymuna bintul harith goto e sonnaɓe nulaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam o wi o waalino ɗon ɓay woni jemma fewndo ka jemma o fecci ɗon e hakkunde ma atti mum seeɗa ma ɗum ɓawti o feccude hakkunde seeɗa kanko ibne abbas woni ko sikkiti o wi ɓayde fewndi ke ɗon nulaɗo sallallahu alih w sallam ɓe immi ɓe fini ɓe immi ɓe mawli ɓe woni e mawlugol yeeso maɓɓe ngon fi ittugol ngorde nde mawlaɗa ni fiyo yeeso ngon ani ngo heccu ɗum ngo iwa ko ngo ñuɗi ko batte ɗo ngol fiyo ngorde nden iwe maggo ɓe salligi ɓe jangi ɗe ayeje ɗo inna fi halqi samawati wal ard wa ihtilafi lleyli wannahari la ayatin li ulil albab ha cortewol ngol joofi tawi ɓe darde kammo dow non no jeeya e sunnaji mo immi ko jemma juulugol ɓayri ɓe waɗi ɗum ɗon o wi ɓe juuli darɗe ɗiɗi ɓe watti ɗon darɗe ɗiɗi yani ɗiɗi salmina ɓe watti darɗe ɗiɗi ɓe watti darɗe ɗiɗi ɓe watti darɗe ɗiɗi o wi ɗon ɗiɗi ɗiɗi ha timmilaɓe jeego o wi ɓe waɗi witre woni 13 konngol goo e wiwɓe naafe ɗen jemma ko 13 ko hadis ɗo wattude hadis mo ummu salama goo filli o wi ɓe waɗi witre on ɓe soɓɓindi ɓe fowti ha bilal noddini ɓe immi ɓe ruƴƴi dara ɗiɗi kadi noon ɓe seeni ɓe juuli subaka kono karmakoɓe goo wi ɗiɗi arane ɗen ɗen ɗon ko sunnatul wudu e on wonno ko ɓe ruƴƴi ɗen ɗon tawaka e ɗe ɓe wonno naafude ɗen ko ɓuri lollude kon ko 10 ɓe naafayno ɗeɗa ko dara ɗiɗi ɗeɓe ruƴƴeno si ɓe fuɗɗo noon julde nden ala kullin tele makko woniri kon e naafe ɗen hadis no ari salatul layli masna masna julde jemma nden ko ɗiɗi ɗiɗi so woni a ronki ma a hulita fajiri on maɓe ɗon no weɓɓe makiya wattu ɗon wottere hombira ɗum hawro 12 13 14 17 capantati ko fawi yer ko heɓuɗa taw o fo muɗum no selli a hawrodiri sawaba hawrodiri sunna nulaw sa sallam jangene ɗe ayeje ɗo wono ibne abbas fillori noon ɗe ayeje ɗo sa taskike ɗe a taway koye neɗɗo haani andufude tuma o sabu konnguɗi tedduɗi heno ari e nder majje
maanaji mawnuɗi no ari e nder majje waaju mawnugu tiiɗugu no ari e nder majje laalla ko sabu ɗum ɗo yo heyɗuto e maɓɓe sowno e sayi kala wonno ko ɓe janngayno ɗen noon si ɓe immike sallallahu alih wa sallam. allah wi woni e tagu ɗi kammuli mo ndaari ɗi gu kammu e towugol muɗum e yangi muɗum e labede muɗum ayyata tugalal ka ɗum jugga ayyata ka ɗum feeri ayyata ka ɗum taƴi ayyata hay hunde ella e muɗum e ndi leydi e fontagol mum e ko woni e noneji ko no ndi sifori gila e pelle ha e tumte kaaƴe ha e jooli ha e ayɗe e dunkiiji e canɗi tosooki e njani e maaje e leɗɗe e denndanangal puɗi e mummunteji ko wuuri e hoore ndi leydi ɗo a asayi yeru ko faalɗa asude a maha e hoore mayri a waaloto a jooɗo kala ko faalɗa a waɗa e ndi leydi no deeƴi ɗon kala ko waɗɗa ay tawa ɗum ɗon ɓuri labede e hoore mayri e o jemma kañum e o ñalorma ko yiltodirta ko jemma naata ya ha o yaltoya ñalorma o naata fewndo ɗon kañum kadi ya ha yaltoya jemma o naata fewndo ɗon ɗiɗo ɗiɗi hino lomtodira ɗon wonde hara hiɗi fota wonde hara jemma on no naati e ñalorma on seeɗa no ɗuytimo wonde ñalorma on no naatoy e jemma o seeɗa no ɗuytimo e ɗi alhaaliji ko kanji ɗiɗi lutodirta e muɗum ɗo kon fof allah wi hino e ɗum ɗo wallahi ayeje mandeji woodede taguɗo ɗi yani no e majji ko hollata wondema no woodi ko tagi ɗi ɗum ko allah subhanahu wa taala woodede allah no e majji mandeji wotoɗugol o si o tawno na goto num o jemma ñallowa nani tun yaharayno e o alhaali ɗo si o tawno na goto num comandiɗo ɗi on ñande goo arayno kammugu arda leylenni wiya min kan mi yaray dow seeɗa ko ɗum allah wi law kana fihima alihatun illa llahu la fasadata hara hino woduno reweteɗo goo hara wona allah kammo e leydi bonayno leyni landoto no gasa wontirgol dow yo kammugu men kadi ardu ley seeɗa ma ɗum o yamireno yo jemma on kontintawa o yawi a o ñalma o yo natuno lutodiral dow waɗayno ko ndi juɓɓudi ɗi aduna woni yahude mum ɗi aduna woni yahude muɗum ɗo tawata ayyata ella ayyata ka lutodiri ɗum ɗo no tindina wondema o kiɓɓuɗo ɗum ɗo no wooda o ko jon gandal ni ko gando o ko jon doole o ko jon kattane o ko jon yurmede ɗum ɗo no tindini woodede allah tindini sifaji allah ɗi subhanahu wa taala tindini kadi oɗo o ko hanaɗo rewede kanko tun kadi hara o hawtida kay goɗɗo goo ka dewal ko ɗum woni ɗe ayaje ɗe allah wi ɗo hino soomi e nder ngu tagu ɗi kammuli e ndi leydi e nder o yiltodirgol jamma e ñalorma kono ko hombo yiyata ɗum ɗum naafi wonɗo o allah wi li ulil albab ɗum ko wonande jomiraɓe haqqillaji ɓen ɓe haqqille ɗo noon na haqqille seliranɗe gayka ma ɗum eni woñitoranɓe lorra ma ɗum haqqille miijitotoɗe honno nafa heɓorta honno moƴƴere heɓorta naɗe ko haqqille suɓotoɗe janngo e hoore hannde yani ñande dargal aljanna on e nema muɗum on e hoore weli e foti aduna ɗo tawa si iwi ɗo ko kayite jahannama suti kala mo heɓal ɗen haqqille ɗon hara wala haqqil ko wiyete kon haqqil haray ko haqqil mummunte o mari ɓay haray hamma makko on fof ko ñamugol e yarugol e jiidagol e ɗanagol mummunte kon ɗo mari golle so woni an fi tawhid ani nama dina ma yo laaɓu ani nama keɓal maɗa ngal ya heɓu ko laaɓi ya wuuru ko laaɓi an ɗum ani nama an ya heɓu tun an ya heɓu tun ya wuuru tun a tefa honno won yeeso to woniri harani mummunta hay hunde on setta ko ɗum si allah wi ulaika kal an'ami bal ɗum adalla ɓen siforɓe noon ɓen no yo mummunteji ɗin bal ko kamɓe ɓuri majjude sabu mummunte hay hunde ɗaɓɓiraka dewal an noon a taga fi fandunde sa accitinden noon fande hare a majji allah wi ko yiyata ɗen ayaje noon ko wonande ɓen jomiraɓe haqqillaji ɓen siforɓe e heno ɗo sifaji maɓɓe ɗin e fi andigolle honno ɓe wayi fimo be yo eto yo darta hoore muɗum yerli heno sifori ni so woni siforani eto ha siforani haray anda wonde ko ɗi sifaji ɗo woni sifaji jooma haqqillaji en so woni ɗa mari toon seeɗa yetta allah
etoɗa no timmira o wi alladina ɗum ko ɓen yadkuruna ɓe hino janto allah qiyaman e hoore daragol maɓɓe yani hara hiɓe hoore koyɗe maɓɓe sanga ka ɓe dari wa qu'udan e sanga ka ɓe jooɗi wa ala junubihim kañum e hoore becce maɓɓe ɗen sanga ka ɓe waali ɓe siforɓe ni jantagol allah e dendanangal alhaaliji maɓɓe ɗin nuraɗo sa sallam koni sifon aicha radiallahu anha o wi nuraɗo laatinoɓe jantoto allah e dendanangal alhaali maɓɓe o hadith on no ka sahih muslim nuraɗo koni siforno neɗɗo hana yejjutugol allah angal jantagol inde allah ɗum ko yejjutugol allah nuraɗo makanno sahabajo on ta ɗengal mangal seeru hino loppora jantagol inde allah ɗum ɗon noon kadi koye alhaali maɗa moɗɗa woni yiɗa seppude woni yiɗa dogude woni yiɗa dari fi haaju woni yiɗa jooɗi woni yiɗa waali no aya on jantori ɗoni jumhur mufassirin ko ni firiri jantagol inde allah ngol ko subhanallah astahfirullah alhamdulillah sifa ɗin kon ngoni e ko iwtirta noon ɓaawo muɗum kon julde nden no naata e muɗum yani alhaaliji no heɓa neɗɗo wonde hara o wawata juulugol imo dari tata koye jooɗo maga ka o waali ɗon ɗum ɗon ɗum ko jokkito ɗum dicrullah si wolama mutlaqan hare ko adicrul lisani kañum adicrul qalbi ɗiɗo ɗi andutugol allah ka ɓernde jantoramo ka konnguɗi yettamo mawninamo laɓɓinamo seninamo wotinɗinamo ko ɗiɗo woɓɓe no firi dicrullahi on ɗo wondema ko julde nde woni ko fanda ɓe waɗi o aya ɗo ko nadir yani ko nanduɗo e aya on ka suratu nisa ka allah wi ɗon fa ida qadaytum lsalata fadkuru llaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa ida tma'nantum fa aqimu lsala e aya on ka allah wi ɗon fa in khiftum fa rijalan aw rukbanan sifa de aya jeɗo jantine alhaaliji ɗi neɗɗo newnana juulugol e muɗum e hadis on kangaɗo maki ɗon salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala jam goy ko selli kon aya on naafi julde nden woni ko fanda ko dicrullahi on julde nden noon no wawe nadorede nder toon ɓay ɗum ɗon kadi ko jantagol inde allah ɗum kadi ko dicre allah wi ko ɓe siforɓe ni ka jantagol inde allah alhaaliji maɓɓe ɗin fof ɓa neɗɗo ko imma o wona himo dari ma mo jooɗi ma himo waali alhaali nayi o ara ala ko goto e ɗiɗo neɗɗo wonata e muɗum e nder gurdam makko ran e hoore ɗum o wi way tafakkaruɗo hara hiɓe miijito fi halqi samawati e taguɗi kammuli wal arde e ndi leydi ɓe miijito fi ɗi kammuli e ndi leydi no jantorɗen ni nane no ɗiɗo waalori ni no kammugu yowori ni sengo dow meɗen ɗo wetale ha han yiyaka humtere taƴiɗama ka feeriɗa leydi kadi wona noon no ñiiɓi ɗo no deeƴi ɗo yeru ko nokkeligo dimboto wonde ko jarrabuye ko allah subahana taala on ar waɗanta ɓe wonti ɓetere no fi annin tingolɓe awa dow himo wooda sina ɗum leydi hini deeƴi ɗo hiɗi jaɓi yawaɗo e mayri ko falɗa o ko asugol ko darnugol kala ko falɗa hiɗa waɗde e hoore may o yaray ɓe miijito kadi fiiɗi kammuli e ndi leydi miijitagol tagu allah ngo ɗum ko ɗaɓɓira ɗum e nelaɗo ma ke tafakkaru fi halqillah miijite fi tagu allah ngu so miijitagol ma fi tagu allah ngu ɗum rontina e maɗa andutugol fi allah sono e say kala rontina e maɗa mawningol allah rontina e maɗa yiɗugol mo rontina e maɗa e ɗoftagol mo rontina e maɗa ɓeydugol ɓattagol mo ɗo wondi e nafa molanaɗo ko ɗum si ɗen golle ɗon ko golle jeyaɗe e sifaji marɓe haqqillaji ɓen wono allah jantorani en ɗoni si ɓe waɗi ɗum e hoore waɗugol ɓe ɗum jantagol inde allah e darugol tagu allah ngun miijito ka wiya ɗo halqu samawati al ard no mofti tagore ko ne hoore muɗum kon fof kam mulɗin e leydi wonande ko yitere meɗen yiyata ko rabbana taqdirul kalam o wa yaquluna rabbana ɓe wiya joomi amen ma halaqta hada a tagirali ɗum ɗo batilan mere ɓe qirrano allah e faandude ko tagiri kon kammo e leydi ko woni hoore muɗum e hakkunde muɗum ɓe qirrano allah laaɓugol hisugol e mere hisugol e puydan e sama kala allah o wi wama kunna laibin o wi mi wona fijoɓe afa hasibtum annama halaqnakum abathan on sikku ko fi sama kala tun min tagiri on
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا تترى بن كان يقولون سكي أنجل دون تدعو إتقول سكي وإترى دون لقول ونا دجنت دي آية جلو كل سويدن دي جلو نتو نهاني فامو قول دي موجة وانا ما نجوني اندر مجة وقتو كده يقول لي ترى بيبي الجومي أمين أتجرالي دون دو ميري سبحانك سنا دي ودنيما سنا دي ودنيما ndetagata hunde fi mere da laabi dum ida laabi e dum ida hisi e dum ida wobbiti dum faqina aw min turikema dandu men adaban nar littayite ngi be wadi de golle do hawe gani be jokkintini don du'a dum do ko non min at-tawassul bil a'mal as-salihat allawi ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi al-wasila o wi ko ne gomni be hule Allah ɗaɓɓon telemma e makko laawol ngol hewtiranmo alwasila ko ɗo noon buy oñi ɓe wona e rewrugol jaahu nulaaɗo teddungal nulaaɗo horma makka e madina ko nantata e muɗum allah torotake ɗin piiji nulaaɗo ko tedduɗo ko sikke o ala nulaaɗo ko marɗo horma ko sikke o ala makka e madina ko haram ko sikke o ala kono ko honnum marɗa geɓal e waɗugol makka e madina haram honnum marɗa geɓal e jaahu nulaaɗo honum faggitira fiyo nulaaɗo emo jaahu nulaaɗo ko jon jaahu fof so ala nder toon geɓal yani fuy a waɗa fiyo nulaaɗo woni jon jaahu fiyo nulaaɗo woni jon barki idan ko golle ma moƴƴe ɗen rewrata fi yewtugol allah ɗa torona noon allah gomɗingol ma nulaaɗo ɗa wawi wiwde masalan allah mi torikima sabu komi gomɗini ko nulaaɗo okkoran hunde kaare e hunde kaare allah mi torikema sabu ko mi yiɗi kon nulaaɗo okkoran hunde kaare hunde kaare ɗum ɗon no selli ɓa yiɗugol ma nulaaɗo ngol ɗum ɗon ko an yani waɗi ɗum ɗon ko an etifi ɗum ɗon ko golle ma teddingol nulaaɗo e ɗoftagol e ñentingol sunna maɓɓe ɗum ɗo fof ko golle ma ɗa wawi torode allah amma jaahu nulaaɗo e teddungal nulaaɗo ɗum na golle ma allah torotake ɗum idan ɓeɗo ɓe torori allah ɓe golle maɓɓe ɗo jantagol inde allah e dendanalngal allah haali maɓɓe miijitagol fi kammu e leydi qirrano allah ko o fandori kon tagugol ɗin honnum ko yo rewe o wotindine wama halaqtul jinna wal insa illa liyabudun allah wi walillahi ma fi samawati wa ma fi l ard liyajziya alladina asa'u bima amilu wa yajziya alladina ahsanu bilhusna kammule leydi ko allah tagiri ɗi ko fiyo o rewe ko ɗum waɗi o wi ka aya ko allah jeeyi kammu e leydi fi ha yoɓe ɓen bonnuɓe koɓe yoɓi kon yoɓe kadi moƴƴinɓe ɓen moƴƴere ɓe ɗirrani ɗum allah fandude nde o fanni nden e tawugol tagore makko nden watti ɗum ɓe seninimo ɓe laɓɓinimo nde o wonata waɗo o golle mere andi ko golle maɓɓe ɗe ɓe waɗi ɓe watti ɗon noon awa sabu ɗum ɗo allah joomi amen min torkema dandumen lette yiite ngen ndaare kadi duwamu ɓe fuɗɗori toragol ɗon mo allah sifori ɓon hiɓe toro ko daɗugol lette ɗen ñande dargal sabu daɗugol ɗum nen ko ɗoni daɗal daɗugol ɗe ko lonto heɓugol aljanna heɓugol aljanna ko ɗoni keɓal kala ko heɓuɗa sa heɓoyal aljanna haare hunde heɓali kala ko daɗuɗa ka aduna ɗo e tanaje masiboji e nambaraji so woni ñande dargal a daɗo yaali yiite ngen haray hay hunde a daɗaɗi ko ɗum si ɓeɗo hammon ko towuɗo ko dow woni ko ɓe ɗaɓɓi dandumen lette yiite ngen ko hikki ɗon ko nada men aljanna e hewre ko ɓe toroto gani ngawo ko ɗo to ɓuri ɓe immude ɓe wiya kadi rabbana joomi amen innaka tabiti wondema no an man tudkhili nnara kala wo on naduɗa ka yiite faqad akhzaytahu haray gomɗi on ɗon a jasinimo a hoynimo hollugol allah ha honto ɓe holi gue yiite jasere lette soñdia kon ton kon hiɓe qirri ɗum hino ton hiɓe mawnini fi ɗum yani qirragol hunde yani sattede no e mum ɗum ko hulugol nden hunde allah nulaɗo maki ittaqu nnara walaw bi shiqqi tamra hule yiite nge allah wi wattaqu nnara allati uiddat lil kafirin hule yiite nge ngen eɓɓanage heferaɓe hulugol nge koko ɗaɓɓira ɗe ko ɗum ɓeɗo ɓe holliri hulugol nge hollugol wonde modi natugol ɗon ko hersa natugol ɗon ko jasere natugol ɗon ko wirtere qirragol ɗum ko hollugol hiɓe hulinge yiite geɓe tori yo allah danduɓe wama liddalimina ala na noon to ñuɓɓen min ansar
hay goto e walloɓe ɗum noon fandi Allah dandu men tooñe naɓayɗe men e nge yiite tooñe façon o fof tooñugol Allah angal rewgol mo ma angal wotinɗingol mo tooñugol Allah e majjingol tagore makko nden e wolugol fenande e hoore makko tooñugol hoore muɗum faggitagol bakkatuji ɗi ɗon haɗa ma salagol waɗugol ko yamira ma ɗum tooñugol tagore Allah nden wowlugol ɓe ka kongugol ɓe ka ndimmuji maɓɓe ka irduji maɓɓe e ƴettugol jawle maɓɓe e memugol ɓalli maɓɓe yani piigol ɓe ma yennugol ɓe ko nantata e muɗum e dendanangal ko Allah tawi ko hedditi kon mummunteji ɗin kañum kadi ɓen toñoɓe ɓe irri wondema yani gomɗiɓe ɓe siforɓe ɗe haqqille ɗo ɓe irri wondema siforɓe toña ɓe ɓe ala wallowo Allah min turkema yani taqdir kalamu Allah min turkema woɗɗin men tooñe dandu men nde mi wonata tooñoɓe sabu tooñoɓeɓen ko yiite ngen habbiɓe joni noon ɓe tori yo Allah danduɓe yiite ngen yo danduɓe kala ko naɓata ɓe ngen yiite noon ɓe wi kadi rabbana joomi amen innana tabiti wondema menen samina men nani munadiyan noddowo yunadi mo hino nodda lil imani wonande gomɗinal ɓe wi Allah men nani goɗɗo no nodda fi gomɗinal ɗo woɓɓe wi noddowo on ko nulaɗo sallallahu alaihi wasallam kon ngolingol selli ko nulaɗo ni ko waddani sharia o kono wona yani shakhs nulaɗo sallallahu alaihi wasallam kala wono enen ɗo na nulaɗo direct woni ko noddi en ko noddanayɗo ɓe noddi en idan kala nodduɗoma e diina kala jannuɗoma kala yewtuɗoma fi tawhid fo no naati e o noddowo ɗo hoorejo maɓɓe ko nulaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe hiɓe wiya joomi amen men nani noddowo no nodda fi gomɗinal honɗum o wi men an ko woni aminu gomɗine bi rabbikum joomi moɗon gomɗinemo qirre wodedemo qirranemo jeyangal qirranemo dewal ngal wotindinemo e dendanalngal alhaali makko ɓe wi fa amanna min gomɗini kadi ɗon e ɗon ɓe wi rabbana joomi amen faghfir lana yafano men muññano men dunubana bakkatuji amen ɗo kadi ko noone nane jon yani ko tawassulum bil iman ɗo ko iman maɓɓe ɓerori yani no wawi wigol Allah mi torikema sabu komi gomɗinma kon yafanoɗan bakkatu an ko goto ko neɗɗo torora gomɗinal muɗum ngal torora golle moƴƴe julawa to ha gana wi Allah sabu o wako mo juulam ma ɗon torikema okkoran hunde kare ma mi torikema dandan hunde kare ma sadaka ko waɗɗa ma hajju ko waɗɗa ma ɗiggalngol yumma ma ɓen ma ɓe lando ma haaju waɗamo ha gana hara ko no ɓe landorno wi Allah mi torikema sabu komi ittani ɗo mawɓe amen ko nde ande okkoran hunde kaari waɗana hunde kaari dandan hunde kaari ɓe wi rabbana joomi amen faghfir lana yafano men zunubana bakkatuji amen ɗin wa kaffir anna surrana men buumana men sayyi'atina boneji amen ɗin wa tawaffana ƴettitamen ma ƴettutumen ma al abrar wondude e ɗigguɓe ɓen yimɓe moƴƴuɓe ɓen ɓe tori ɗo peeji tati maghfiratu dunub takfiru sayyi'at attawaffi ala assunna amma ighfir lana e kaffir anna karam ko ɓe wi ɗiɗo ɗi hiɗi ɓattodiri mana ɗi fof ko yafago woni ko ɗi fandi kono ɗi woɓɓe maɓɓe sertiniri ɗi wigol e maghfira on ɗo dunub on ko fanda ko jani ɗi bakkatuji jani ɗi sayyi'at on bakkatuji tosoɗi ɗi woɓɓe wi maghfira on ko firata ko yafanede muññane hara nangitiraka takfir on ko surranede ɗum ɗon hara wirtaka naka aduna ɗo wona ñande dangal ɗiɗo konguɗi fof ko konguɗi selluɗi ɗi fof majjiɗi selli ɓe tori yo Allah yafanoɓe bakkatuji ɗin o suuɗana ɓe ellaji maɓɓe ɗin hara o fenginanali ɗi jama on naka aduna ɗo wona ñande dangal o surraɓe ɓe tori kadi ƴettitede wondude e ɗiggamɓe mo ɓen kanko Allah moƴƴuɓe ɓen ɗum ko honno firi ko Allah wurnu men e hoore moƴƴere nden e ɗewore ɗiggal ngol ma ha ƴettitamen e ɗum hara ko e ɓen non men jeeya hara ko e jama moƴƴuɓe woni ko men jeeya nden a ƴettitamen yo taw ko e ɓen men jeeya yani ko toragol Allah yo ñinnu ɗum e hoore moƴƴere nden moƴƴere noon ko sunna on e tawhid on sunna on e tawhid on kono ɗo ni moƴƴere nden ɓa golle moƴƴe koko Allah wotinɗina e muɗum
e ko nuraɗo sallallahu alaihi wa sallam ñentina e muɗum ɓe tori allah yo ƴettutuɓe harakuɓe jeeyaɓe e jama e moƴƴuɓe ɓen ɗigganɓe allah ɓen ɓe wi rabbana joomi amen wa atina jonnu men ma wa'adtana konko foduɗa men ala rusulika ɗo taqdir on ala alsinati rusulika e dow e hoore ɗenɗe annaba nulaɓe maɗa ɓen woɓɓe wi taqdir on ala al imani bi rusulika konko foduɗa men e gomɗingol nulaɓe maɗa ɓen ko guɗɗinɗiɗi ɗi noon hiɗi selli ɓurɓe ɗudde ɓen noon ko suɓi ko ala alsinati rusulika konko foduɗa men yani konko foduɗa men e konguɗi e ɗenɗe e nulaɓe maɗa ɓen honɗum woni ɗum mo gomɗini allah wotinɗinimo ɗigganimo ko aljanna woni keɓal makko ngal mo yeddi allah woopi yamirore makko nden lundi ke nulaɗo makko on ko yite gewni ko habbimo joni noon kamɓe ɓe gomɗini ɓe toyi noon allah yo jonnuɓe yo hunnanɓe ahdi ndi o foti ndin ɓe yi wala tuhzina wota hoynu men wota jasim men yawma alqiyamati ñalande dargal innaka tabiti wondema an la tuhlifu lmi'ad e a wopata a firtata fodore nde fotuɗa nden a firtata ɗo ɓe qirrani allah wondema o firtata fodore ɗum ko sifa mo sifitori ɗum ɗo fof ko tororgol allah sifaji makko ɗin tindinay ɗum e honnum tororgol allah sifaji makko ɗin inde makko ɗen e sifaji makko ɗin allah wi walillahi l asma'u l husna fad'uhu biha ko allah jeyi allah wodan inde laba ɗen noddire moɗe torore moɗe koyo jon arsike arsikan koyo arsikowo arsikan sifana noon koyo jon yurmede ɗo ko sifa koyo yurmeteɗo ɗo ko ismo arrahman wa ɗum arrahim torora allah inde makko ɗen tororamo sifaji makko ɗin ɓe qirrani allah o wopata fodore woɓɓe wi allah ɓe qirranimo angal woppugol fodore ko honno ɓe wirta yani no ara e wonkine ɗon ko honno o ɓeɗo wirta yo allah hunnanɓe ko foti kon no hara ɓe sikkiti la ɓe no woɗɗiti sikke ɓe wona ɓe sifede ɗo ɓe no woɗɗiti ɗum e konguɗi boyi no adda ɗon ka jabagol ɗum ɗum ittugol on subha ɗon si woni o heɓi ke neɗɗo on ko ɓuri raɓɓudude kon e muɗum e ko wolini ɓe ngol kon ngol ɗo ko toragol allah yo allah subahana taala on ñinnuɓe ka gunnan o wurna ɓe e golleji wona nayɗi ɓe sabu ɓe heɓa fodore makko nden ko ɗoni wa atinama wa attana yani ko wurnu men ñinna men e ko wonanta men sabu heɓugol fodore maɗa nden na innugo wonde mahi ɓe sikkiti si allah jonnoyaɓe ka o jonnetaɓe allah fodore makko nden ko tabutude konngol makko ngol ko sellugol ko kanko woni ɓurɗo gongude konngol waman asdaqu min allahi qila waman asdaqu min allahi haditha en toro allah subahana taala allah fami hen ko janggueten kon o newinana en gollitirgol allah o jaabike ɓe e fof ko ɓe tori ɗo inchallah darsumere garowo on ko on jababuye ɗo woni ɓuɓlitirtemo la tublawunna wallahi ko ma jarriɓe ɗo fi amwalikum ka jawle moɗon wa anfusikum e ka wonkiji moɗon wala tasma'unna wallahi ko ma kadi nanon min alladina immorde e ɓen utul kitaba okkaɓe defte min qablikum ko atti on wa min alladina ashaku e immorde ɓen shirkoɓe adan lorra kathiran ɗuɗuɗo wa in tasbiru si woni tunnon on muññike wa tattaku on huuli allah fa inna dhalika haray tabiti wondema ɗum min azmi l umuri ko jeeya ɗum e pellital fiya kuji wa id akhada allahu anditinde allah ƴettuno mithaqa alladina utul kitaba ahdi ɓen okkaɓe defte wondema la tubayyinunnahu wallahi on fenginay dina makko kan linnasi wonande yimɓe ɓen wala taktumunahu on suuɗataka fanabaduhu ɓe bugi ɗum ndin ahdi wara dhuhurihim ɓaawo abbe maɓɓe ɗen washtaraw bihi ɓe wattitiri ɗum thamanan coggu qalilan fanndugu fa bisa ma yashtarun boni konko ɓe wattitata konko ɓe sooditata la tahsabanna alladina wota sikkudey ɓen yafrahuna ɓe hino weltora bima ataw konko ɓe waɗi wa yuhibbuna hara hiɓe yiɗa an yuhmadunde ɓe jarnete ɓe yette ɓe weltane bima lam yafalu nden hunde nde ɓe waɗa fala tahsabannahum wota sikkuɓen dey bimafasatin ko daɗuɓe min aladabi lette ɗen wala hum hino wodani ɓe adabun lette alimun musuɗe walillahi ko allah wodani mulku samawati laamuhum ka kammuli wal ardi e kalidi wallahu allah ala kulli shay'in e dow kala hunde
qadirun ko hattando ko wawdo inna fi khalqi samawati tabiti hino e tangudi kammuli wal ardi ndi leydi wa ikhtilafi al-layli e lutondirgol jemma o wan nahari e nyalorma o la ayatin wallahi ayaje li ulil albab wonande jomiraɓe haqqillaji alladhina bin yadhkuruna allaha bayno janto allah qiyaman sanga daragol mabbe wa qu'udan e jodagol mabbe wa ala junubihim e hore becce mabbe kabe wali wa yatafakkaruna hibe mijito kadi fi khalqi samawati e fi ngu tagudi kamuli wal ardi ni leydi be wi rabbana jomi amen ma khalaqta hadha atagali dum do batilan sabu mere subhanaka sanade wodanima faqina awa min turke ma dandu min adaban nar lette yite ngin rabbana jomi amen innaka tabitino an man tudkhilin nar kalawu munadu da yite ngin faqad akhzaytahu hare gomdi ahoynimo wama lidh-dhalimin alana non tonyobe min ansarin haygoto e wallobe rabbana jomi amen innana tabiti wonde ma menen sami'na minnani munadiyan noddo yunadi himunodda lil imani fi gomdinal himunodda e gomdinal himo wi'a anko woni aminu gomdine bi rabbikum jomi modon fa amanna min gomdini rabbana jomi amen faghfir lana ya fanomen munyanomen dhunubana bakatu jamin wa kaffir anna sudana min sayyiatina bune jamin wa tawaffana yettitamen ma'al abrar wondude e yimbe mojjube ben rabbana jomi amen wa atina jonnu min kadi ma wa'adtana konko furdamen ala rusulika e den nulabe mana ben wala tukhzina wata hoynu men yawmal qiyamati nyalande dargal innaka tabiti wonde ma an la tukhlifu al-mi'ad aw pata afirta fodore wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.